Salubonani, ngiyabonga kakhulu ngokuthi liklikhe ku video leyi. This is the Week of Entertainment lapho eselinika khona indaba ezimnandi ukuthi lihlale likwazi konke lokho okwenzakalayo elizweni lethu. Elizweni lethu ke kathesi elizweni lethu lika uThando nesithembu. Ngebhadi ke umseleku usehlangane lento embi kakhulu usebanjwe yi-stroke. Kuqalise driver esiyahlangana lo malume ka wife number 5. Uthe driver laphana wabesizwa ke ukuthi akasezwa kuhle. Wabefonela uMacele wabemtshela ukuthi ngiyafika ke lapho kuwe. Uthe fika ke kuMacele wabesehluleka ukugada ama steps la ajele ukwagada wabehluleka. uMacele ebona konke khonokho wabebiza uLwandle wabemtshela ukuthi Lwandle thatha ubaba kumhambisa esibhedlela. Eqeda kumhambisa esibhedlela kwabe kufonelwa abanye abafazi bahlangana esibhedlela basebetshela ke ukuthi hayi ubanjwe yi-stroke. I-stroke lesi singabe sikhozwe yi-stress lokunye nje okuningi ungabe ukhoze i-stroke. So okwamanje ngani kunzima ngani kubad. Umseleku usegula. I hope uzaba right. Ngilethemba nje ukuthi uzaba right. Yinko ke ukuphela kwe video le ibibuhlungu kakhulu ngoba bengikhuluma ngokugula kwamseleku. Kodwa na ke ngiyatholakala. Please make sure you hit the subscribe button. Ngile update ngalokho okunye okuzenzakala.